Allah'ın zikir kılganın sırrı, köp zikir kılsa adam, köp zikir kılıp жүрсе, nары beri basıp жүргөндө adam ойлоп болгон, күтпөгөн сырлар ачылат. Ойлоп болгон, күтпөгөн Алла субханала ва тааланын жардам эшиктери ачылат. Ошон үчүн иншалла намаз менен биргеликте эле саар кеч зикирлерди. Мына аялдар үйдө кызмат кылып, идиш аяк жууп, кир жууп, үйдү шыпырып, малдарды карап, тоокторго жем салып, ошол эле кезде машаалла уйларды саап, бисмилла менен айтып, кол иш кыла берсин, тил зикирде боло берсин, тил өзүнүн ишин кыла берсин, кол өзүнүн ишин кыла берсин. Кол төшөк сала берсин. Кол казанды аралаштыра берсин, бирок тилди ким тил аралаштырбайт го. Тил өзүнүн ишин кылсын. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la havla ve la kuvvete illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad, kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Estağfirullah Rabbi min kulli denbin ve atubu ileyh. Rabbi gfirli ve tub aleyye inneke entet tevvabur rahim. Estağfirullah ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Ulu sözlerde aytınız. Periştelerden zikiri bu. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Bu dünyanın en ulu sözleri. Her bir zikirde kılgan sayın, beyişinizde birden daraktı gider. Azım ya, bazar korgonda 100 darak dikken, oңой emес ya. Biro 100 jolu la ilahe illallah aytıp koysanız, beyişinizde 100 daraktı gider. Ertege göröz, özünüz göröz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç keçesine kaytıp kelatқанда, 7-ci asmanda İbrahim peygamber jolukkan, peygamberimizge salam aytıp durup, aytkan ümmetine salam ayta var. Aytıp koy, beyiş bul eşteki oşunda tep-tegiz maydan. Anın oşol daraktarı subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Kança aytsanız maşallah. Kança zikir kılsak oşonça Allah'a jakındayız. Şunun için inşallah duaga beken bolaylı. Dua menen çeçilgen mesele akşa menen çeçilbeyt, bilip koyun. Dua menen bekер aytkan emес, jamgır menen jer kөгөрөt, dua menen el kөгөрөt dep. Şunun için inşallah enelerden soranıç, tahajjud uçurunda her bir 5 vakt namazdan keyin duaga bekem işenip dua kılayın. Şeklenbey dua kılınız, ekilenbey dua kılınız. Başka jakta oylobой dua kılınız. Kolunuzdan gelbegenin siz özü mınday. Biz kolumuzdan gelbegenini surayız Allah Teala'dan. Gelgenin dağı surayız. Jakşılığın dağı surayız. Allah Teala'dan surayız. Dünyanı dağı, ahiretli dağı, özümüzge dağı, bala çakaga dağı, ümmetke dağı, elimizge dağı Allah'dan suraylı. Köp suraylı Allah'dan. Ayabay suraylı. Bir alım aytkan eken, dünyada kança tursan, oşogo jaraşa sura. Kança jıl turasın, oşogo jaraşa sura. Ahirette kança tursan, oşogo jaraşa sura degen eken ahiret. Dünyada oşogo jaraşa, ahirette oşogo. Бүткүл адамзатка сураңыз. Мен сизге оңой bir zikir айтам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кимде ким бардык мусулман эркектерге, аялдарга Алладан истигфар кылса, канча мусулман эркек аял ошонун санынчалык сооп жазылат дейт. Аллахумма гфирли ва лил муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат деп коёсуз. Бүттү. Дүйнөдө 2 миллиард мусулман бар. Sizge 2 milyar sooп жазылат. Oңой эле. Ya Allah, meni geçir. Momun erkek, momun ayaldardı geçir. Momun ayaldardı geçir. Meni geçir. Müslüman erkek, Müslüman ayaldardı geçir. Oşun için erkeklerden kanday kaburda 3 sura, ayaldardan da oşo sura. Erkeklerde kıyamet günü 5 sura, ayaldardan da oşo 5 sura. Hiç kanday ayırması yok.